شهیدا نمر شهید ابرو یکوش جیانا خوش دست دا پشتی گرفا برچیبونه شهید ابرو دنگ جنا آزاد دیسا ام ببیرتینن و بجنا خواه لبرانبری وان دتوینن ایرو شروش آوا شقادا برخدانا زندی شقادا تکوشینا زندی شورشا یکو چروسکا وی لسر آستا کردستان لسر آستا روجلاتا نابین لسر آستا جیهان دنگ ودانه که بزنده شورشا جواکا آزادی خوز شورشا جن یکو بحمو دستکفتین خواه دستکفتین کو ایرو بونه میراته جنا برخودر جنا تکوشر یکو لسر اساس و بینگها باوریا با آزادی جن باوریا به مافی جن باوریا و تجاری جیانه که برومت جیانه که آزاد نای پیکانین بی آزادی جن ایرو جقادا و هر دفرک وی هر قادک وی هر باجارکی وی روش آوا باکو روجلات سوریه بحمو پیکاتین وی ایرو بوی کلا برخدانه ده هر کلیه که ده هر بوستکش ارنیگاریا وی ولاتی دستان دیروکی جمله کچو خورتین ویوه جمله حمو گلن ویوه دینی فساندن دستان جباوریا کو دبی کو انسان برومتا خوشیان بکه دبی کو مافن خواه وکه مافن حمو مروفاهیه دبی کو بیک ورشی جبروه جبر حیانی باکور کردستان سلافین ما جسک نوانی برومتره جه چالاکی نوانی برومتره جسک نوانی قهرمان ره جمشه نوان را یکو پشگیریا برخدانا روش آوا دکن یکو پشگیریا برخدانا جنا روش آوا دکن یکو پشگیریا برخدانا حمو پکاتین باکور و روجلات سوریه دکن نه ایرو نه تنه دبی کلیه دا پشگیریا روش آوا و باکور و روجلات سوریه کرن ده همو ظرف و شرط و ایریشن یکو هاتن سروی ولاتی هر تم ما وان ددیتن ملقادان ددیتن مد هلوستا وان دا ددیتن مد سکن وان دا ددیتن مد فکر وان دا دما کو پشکش دکن و نرینن خوادگوتن مد ددیتن مد چالاکین وانی بهجا و برومت دا مد ددیتن اف نشانایه کو گله کرد تجاری شهف نایه خود کرد جنا کرد تجاری شهف نایه خود کرد جنا آزادی خواست تجاری شهف نایه خود کرد جواکا آزادی خواست تجاری شهف نایه خود کرد اگر کو دشمنان کردستان کرن چار پرچه لی ایرو ام دبینن دی پراتیک ده وان سینورن چیکری لپیشا ایرادا گلن نایه بند اف سینورن که هاتنه داین جمله داگر کرن کردستان و تجاری نبون آستنگ لبرانبری ایرادا گله کرد یکیتیا ایرادا گله کرد برباشی و مدیجی دما کو ایریش لسر کوبانی هاتن چیکرن مسکن قهرمانتی جارکی دن جباکور کردستانه هر وها جه ولد پارزین کردستان مدیتن جه کردستانش چار پنجه کردستان مدیتن کوبانیه یکو دل کردان تیدا لیدا جبر فیشی جارکی دن ام دبینن گله ما لسر سینور کوبانیه لسر سینور نسیبینه دیسا پیشگیریا به همپا دیسا هفگرتنا به همپا جبر ایرو روش آوا باکور و روجلات سوریه
دەستکەفتیên ku têda hatina destxistin ne tenê milkê Rojava û Bakur û Rojhilatê Sûriyê ye. Ev destkeftî ê hemû Kurdistanê ye. Ev destkeftî ê hemû Rojhilata navîn û ê cîhanê jî ye. û ev tişt jî di pratik de dîsan bêjin pêk hat. Ji ber me dît pêşantiya jina Kurd ya ji şûreşa Rojava ra ya ji şûreşa azadiyê ra bi felsefa jin jiyana azadî dengvedaneke di cîhanê tevahî da da û bandûreke mezin da nîşanaya wê şûreşa geziyan li Rojhilatê Kurdistanê nîşanaya wê sekna her jinekî bi romet li her qadekî azadiyê û dengê xwe bilind dikin. Destkeftiyên ku îro me bi dest xistine mîrata ne tenê Kurdistanê jî mîrata Rojhilata navîn tevahî ye. Em îro parîzvanê çanda resenên çanda ku ji hemû pêk hatayan pêk tê. Ev çanda resen jî mîratê Rojhilata navîn e yê ku hêşt heyanî roja îro li ser xwe be û xwe biparêze. Ji milê nirxên xwe ve nirxên xwe yê civakî nirxên xwe yê çandî xwe biparêze. Dîsa em îro di pêvajûyekî gelekî girîng de ne. Di pêvajûyekî ku çaranûsa civaka azadîxwaz têda bê nîşandan. Ku pêvajûyekî hate têrkirin û hate zengînkirin bê hevdîtina birêbertî ra hevdîtina birêber abûre. Ev deryayê mezin li pêşa pirûşa aştiyê vedike. Ev dihêle ku nexşariya azadiyê û demokrasiyê hem di Kurdistanê de hem di Rojhilata navîn de ku bibe bîngehek ji bo jiyana va civakê ev civaka ku ew qasa li ber xwe dide û tekûşîn dike û nirxên xwe diparêze. Pêvajûya aştiyê pêvajûya wekheviyê wê bi felsefeya jin jiyan azadî wê bi felsefeya civaka azadîxwaz yê ku jiyana bi romet ji xwe re kiriye esas wê ev bi sekna gel bi qehremanî bi rêxistinkirin bi tekûşîn niha jî ji bo Sûriya pêşerûj ji bo Sûriyeke demokratîk bê avakirin dibe ku hevgirtina civaka azadîxwaz hebe. Dibe ku yekîtiya jinan hebe. Ji ber ku me dît ev salên ku şûreşa Rojava hate li darxistin merûla û sekna û pêşentiya jinan me dît. Merûla jinan di pêkanîna demokrasiyê da me dît. Di pêkanîna aramiyê da me dît. Ku jin çawa li her deverekê li her qadekê li milê eskerî dibe aborî dibe civakî dibe çandî dibe li hemû hêlên civakê ku çawa pêşentî kir. Ji bo navê jî li ser van hemî bîngehan em dikarin bêjin ku demokrasî nîne eger ku mafê jin tune be. Demokrasî nîne eger ku jina azadîxwaz tune be eger ku mafê jin tune be eger ku azadiya jin tune be. Ji bo navê ji bo Sûriyeke pêşerûj û ji bo ku Sûriyeke demokratîk bê dibe ku hem mafê jinan hem jî mafa civakê azadîxwaz hem jî li ser esasê hemû destkeftiyên ku hatine avakirin dibe ku rûla xwe têda hebe û dibe ku hebûna wan jî têda hebe. Ji bo vê jî carekî din em dibêjin slavên me bi taybet ji qehremanî û sekna gelê me yê Bakurê Kurdistanê yê ku bi salane tekûşînê li wir dimeşînin yê ku bi salane îrada xwe parastin û karîn bikirina milkê û çawa li ser civak tekûşîna xwe bike slavên me germ ji wan re hene
و تجاری ام جارکی دن بیجن تجاری گل به اراده خوی و آزاد جه هفته نای قد کرن جه باجار قامشلو جو روش آوای کردستان جه باکور و رجلات سوریه بحمو پکاته اینوه ام ده بیجن به هفگرتنا جنان به یکیتیا جنان به یکیتیا جواکا آزادی خواز ام دموکراسی پیک بینن پروژه آشیتیه ام تیدا بمشن و غنجی بیجی ام قبول ناکن جن جیان آزادی